Kawai na kiseng bahalang kabapet ya kabaha kamian haki imlang sa alang kajentia Revolutionary Council menta kasngi kalalait ban ya kajing karshan kabapura ya usamla Marshal BM halor kajing sya tangan jong na kabenta ban plebiang sajisen ya kakam ti daw yung hapo rilom jentia. Usamla liyo F Suyam President JRC habakran hakane kasngi ulather teng ya ki bor sarkar ki basngap menti ya kane ka jingsha tangan jong une usamla arangba. Usamla liyo F Suyam President JRC ulong hato kam dai ka kamram jong ka sarkar ban shimkhia ya kane ka kam ne ka sarkar ka shu petkai ya kane ka jingsha tangan. Batlada jia ka ka basngau si ya une usamla basya tangan manoban ba kle. Syo ulaban rap da ka baong ba kalong ka basngau pala kumno ki bor sarkar ki ong ba la khang ya ki kam ti daw yong kat ba hasilantar usurong layo ya ki babon ki trok ki daw yong kam tam ha ka pormet hato kane ka kam dai ka jingyo roin bat ka jingkhang ti daw yong tang ya ki barit barya kat ba ki high level pan ki kamai spa da ka bakit daw yong kat baman kumta nagaliang kaseng JRC kalakuntu ya ki bor sarkar da ka boong ba lada ki high level ki yo banti ban shalan daw yong man kamit sngaw bha parkhat lem ya ki rit kirya bat sngaw bha ban ailat ya kiru ban ti daw yong namar kiru ki don kam ban penda penbiang yela ki jong ki yeng ki sem ngakau presiden yang JRC gini mesej to mesin lo yung niu ya iba marcha wadang ya ceprang kamu dak cendrang ni betai kon rilum jante nangwa kejingya luti kiyompi wadang cibun ikon kendro diurang yen dak cendrang ni betau yukun ya kejap ke im yong kejak bru yong i apok ke rilum jante hiworok kui ni hidau wa ketua sorkar kejingdawa wungwai kiyau ni moyong hawa cenaba i wa pun umoyong walai hagi surok ne benta en celendet ke sorkar ne benta wa yol se wa ke jinglai yong ki em ki wiyato hino benta wakat ye i kikin irit kire lawan wa hun ki uyap tangan bat hun ki upat du ikmat dan hi ne benta ikin gidoy ki wo im hopok ni girilum jante yo bila du khang yo moyong hopok girilum jante kano wo jing kerdau kam ke jing kerdau jam ladu ki manbe ki manpa ki kon kendro dak ki jing kodit wa kam no ule yo khan hendrei wa ke jing chat ngan yong ui ba marchal man gogu em nomrim hadukat te wa ke sorka ko hap ku up nin tani jingdawa knang upun syau ya ini ke jingdawa knang wa yo waino chisndon yo ni moyong wa em pok rilum jante knang wa laduk ikin haduk ihe yo man salangsar ke jingi kilang ne benta ke yap ke im ne benta ke jingyo nom bat ke jingyo mentoy inong chong chnong yo i pok rilum jante dengan dak ogeding degejeng yo phla hawa iba macam dang chat tangan bat nrenga yo wa ki keri kit moyong ki wadang lai halenter usurok ini pat ko nga kamu presiden yong ke JRC wadak degejeng siape bat iling yong i dep chong yi si wo perkhat ne benta la ke sorkar ko wong ap ko ini jeng chat tangan i dang pat kiai dang pat permani ya kini ki woman kam ki upla di high level ki ulai lai lu surok bat idang pa ikam geseng le betau doa lada ungwai kat kam boyo i hok yung dipat ba ki kin gidoy pi le ki he untuk pi yo pi ulai ha u surok ulai lu kat ungai pi le benta u hoi tang ye pi kat wai ki kin gidoy ki hun be pi to yak ngan gi le benta iki kan bat ne benta kini ke kam to wo jing chat ngan ne benta wo wai no yo moyong dengan gani ke mesej chung sorkar wa lada je ino yang gani jing chat ngan wa ni samlarang ba
yang rilum jante u yen dak cendrang be sarkar ga haban kit klet bat lada ga punterha ikon samla kin yami hagano gano benta bat ganding kan saklang apok gani rilum jante lada je yi hagani jing tha tngan waga tula praski wa sarkar apo padeling yang kau presiden yang besen JRC ngayen yang gedong rim guskam bukerchan ya bak macal jing chat tngan bat lada je noi benta i uyen i gedong rim guskam bat pungki bini apok rilum jante ne benta wa sarkar ne yidau lada chat tngan apok rilum jante hadu ne gisni pu apki lar je noi benta ke sarkar bat kibor yang sarkar ki haban kikle lai no jingje iwa jingyaki go he na he tam ha gani gani lum jante ladang sarkar apko sechisni asni gani jing tha than hap kam di pat ba nong chong chidong yang rilum jante i ha upai kmat wat ubowi de jingyaki go he tam nang wo sarkar yo go jing tli gi yong i nang wo jing tli gi yong i ye ura ye jingjot wat ye sarkar pelaj ni moyong nang wagi ikon dikti ki peteng ki dawan yo imja ki ne benta ri ki yong i yo changan ki ha ga imlang ka salang yo ge ki le pun stat pun tip ikon dikti ki yong ki yo mi te ikon dikti ne benta ura nam ura burom ya kini ka rilum jante hi yong i borok kuwi ladam em ki ikan ladam yo i kamai kaji kamno ki be ki pa ye ki pun stat pun tip ya ki kon dikti ki yong ki hawa ke kiki kan mem kan ugamte wa sarkar upai kmat ko cheni wa lada wa ga yumoyong dang bun na pok rilum jante gyong i ki ustad ki uranam ya rilum jante bat ijla hiwro kuwi delili yong agni to ke kubor ku chi ong i sarkar wa ga ni jing chat kan ne ba machal siapa up lada phim up ke jing sawa ke kam yong ginong chong chidong pat ki khon khnro apok rilum jante kan sawajam chisim gesni lada phi dang matla phi ya kini ke jingdawa yong i ba machal biam